Mina ngikhuluma ngobhenkosi Matjinge Ndlovu from ephumuza esigabeni sePlumtree. Siyathawa namhlanje umsakazo ongilalayo ngestudio 7. Namhlanje sithola ithuba ukuthi sikhulume lo msakazi westudio 7 Ezra Tshisa Sibanda asiphe ithuba ukuthi sicoce ngendlela esiphila ngayo lapha esigabeni sethu. Okusihlupha kakhulu yindaba yamanzi. So we tried our best nasinatha emfuleni but asilamgodi ngoba ama councillors they haven't given an opportunity asidrile imgodi. Then sibabona the time bona sibebuya phula befuna ukuvotela. Masikhuluma nabo abafiki la sesigaba even ucouncillor asihlale labo. Kathesi nje silama bridges siyakhayo sicount isosele thina siyakhila isikolo sephumuza sithethwe imini siya reportelwa bonke labo MP ba reportela ngohead babuya bazobona but akula action sata ngoba sasizwela abantu abethu thina abasokolayo abashangelanga beqandela sazirufela sisosa sihlanza lenhlanje uthiwa iphutha Phumuza Development Association eSouth Africa besinceda thina siyathenga sina ngena ilabor saphinda futhi sayakha ama bridges athi ekumane uduza nomane ngale sizosela futhi ukhethe lesamende saphinda sazidonethela futhi ibridge businessman uvuka uDennis Sibanda saliyaka futhi lenzilebha bona as government azasibonela ukuthi abalenzayo but comes to uma levies bafuna udraina imali kithi sibhadala ama levies even enkomeni silendwangu silohlupho ababuyi athena bona kwabo abasefuna kwabo thina masikhuluma iresponse ayifiki